دما و خوش به تماشاوانین هیجا دناوا وان 15 سالین شورشا سوریایه گلک تندی لدجی پیکاتین سوریای پیکاتیه لی کسی که هری زیده تندی لی هاتیه کرن جن و زاروک بون پشتی اف ایریشن هان و پشتی اف شورشا که ها دست بیکرن به تایبت ده 4 نیسانا 2014 ده هیزه که تایبت جبو جنان هاتا آوا کرن که اوجی یکینین پاراستنا جن یه پجه بو پشتی آوا کرنا و یکینیان هان او با آرمانجه که دست به کار و خبات خو کرن او جی رزگار کرنا جنان و تیکوشینا جبوانه گلک جن دناواوان هیزانده جبو به دست خستنا آزادی جنان و پاراستنا مافینوان جان خو فدا کرنه اف جنین هانجی گلک جوان ام بیجن آری میرکان بو ام بیجن آوستا خابور بو و هر وها گلک جنین دنجی دناوا رفن یپجه ده حتی کلیا داوی دناوا ویتی کوشینه ده جان خو فدا کرن لئیرو پشتی ام بیجن تیک برنا حکومت انجی رژیم بعثی یا بری و هاتنا ده سلاطه هتشه ایرو دخوازن رولا یپجه تیک ببن به تایبت چی پشتی ریکفتنا 29 چلیه یادناف برا قصدی و حکومت آدم کیده کلوه داری خوستک هات داین یپجه جه خود ناوا ارتشا سوریه ده بگره لی حکومت هینا وی کی رد که و قبول ناکه که نهیزه که تایبت جبو جنان به آوا کرن نجی جن دسازیین ویده جه خود ده بگرن جبو که اف یکهان بیرد کرن ام بیجن کنگراستار و ریخستن تایبت بجنان لروجاوای کردستانه کامپانیایی که جبو پشتگیریای پجه مسوگرکرنا رولاوی و جه و دناوا هیزن سوریه ده به سرناوی انجی دبن دروشمیا ام حموی پجینا هاتیه دست بیکرن حتی نهاجی افچالاکین هان بردوام دیکن به آرمانجا کسرکه کو جن و یپجه جه خواه دناوا سازین حکومت آدمکی و هیزن ام بیجن پاراستنه یا حکومت آدمکی ده جه خواه و رولا خود ده بلیزن بله زوزان بله تماشاوانین هیجا سلاو لوبن اما ایرو جوارا بحثا سرپیهاتیه که دستانهی یه وان شیرجنین لحنگ بکن کو پیشنگتیه که به همپا جشورش روجاوای کردستان را پیشکش کرنو و تان هاجی جبو آواکرنا جیانه که برومت حتی هناسه داویه برخدانو تکوشینه که به همپا پیشکش دکن بگومان او شیرجنین لهنگو او شیرجنین فدکار ناوو ده همان دمیدا ناسنامه وان دیاره او جی یکینین پاراسنا جنین کو مهر خواه لحمو قادن جیان خستنه اما دسپی که یک به یک جوارا پیدا داک هبن تماشاوانین هیجا یکینین پاراسنا جن پیشنگتیه که چاوان جبو شورشا روجاوای کردستان پیشکش کرو و جه خواه چاوا دناوا قادو پیگهین گرینگین شورش دا کرد. وان جن لهنگ چاوا ارتشبون خوراگ هاندنو راستی زحمتی چاوا هاتنو و او ایرو رو جبو آواکرنا ولاته کی پرنگ تیکوشینو پلانسازیه که چاوا پیشکش دکن اما یک به یک جوارا پیدا دا کهون تماشاوانین هیجا اما وگرن سالا 2013 هان هینا او کیلین دسپیک کو یکینین پاراستنا جن تیدا جنوبا بینگه خوی سازمانی لسر و آخا شورش روجاوای کردستان دادانی دوی چارچوه دا ویدیو لکمه هیا مبالا و بیتشینن سر زانیاری هری گیرینگ و سر زانیاری هری گیرینگ ین بیکا امه ناس بکن یا پیجه دناوا شرط و مرج و دناوا کنجکتور انچاوا دا هاتیه دامازراندن ام دست بکه و ویدیو اولا خواه بینن سر اکران تماشاوانین هیجا بله زوزان ام انهاج تماشاوانین خورا یک به یک بحثا پیگه و بحثا کلین بالکش و هری گیرینگ ین ده دیروکا تیکوشینا وانجنین لهنگ دا بکن وکه کهونجی سرناوا میا سرکه دیبینن یه پیجه یکینین پاراستنا جن شورش جن و جیانش برکوان جارکدن لسر و آخه تو و جیانکه برومتو و تو و جیانکو همو پیکاته بکاربن به هبدورا بجین تو و کی وسا چاندن جلو راجی وان شروانان وکه
شروان شورش وک شروان آواکرنا جیانه که برومت وسا جه خود ناوا روپلین دیرو که دا گرتنه دسپه که سال 2011 هم تماشاوارن هیجا به گمان کم به کم بنجی وان شروانان جه خود ناوا رفن خو پاراستنه دا گرتن لجارا یکمین دماکو یه پجه تابورک خویا لشکری یا خسر لسر آخا روژاوای کردستان دامزراندی ساس گیری کی جان روژ بو لکی جان باجاری بو و ناوه وی تابوره چه بو و حتی هیدی پشرا چاوا ایدی گهشته و قوناخه کو ایدی آرتش بونا خراجینه امه و جوارا بحث بکن وکی که هونج دیبینن 13 سباتا سال 2013 هن جارا یکمین تابورا شهید روکن و دمه لچیای کرمنج یکم تابورا یکینین پاراستنا جنیه پجه ایدی لسر آخا شورش روژاوای کردستان هاتبو دامازراندن و ایدی جبو جنان روپلک نو یا تیکوشینه و روپلک نو یا برخدانیه اوه دست به بکره و دوی آوای آنگو بینگه یکمین یکو یکینین پاراستنا جن تیدا بینگه سازمانی خویا لشکری ساسگیری جتابورا شهید روکن 13 سباتا 2013 هن و دمه لچیای کرمنج لعفرین دست به کربو پشراجی تابورین دنجی هاتبون آواکرن روژا 25 سباتا 2013 هن آنگو حمود همان ساله دا دو تابورین لشکری یندن ین یکینین پاراستنا جنیه پجه او جی لدو باجارین جدا ین روژاوای کردستانه هاتبون دامازراندن تماشاوانین هیجا امی جوارا بحثا وان تابوران جی بکن تابورک بناو شهید برچم او جی لباجار دربیسیه هاتبو دامازراندن بگمان ایدی دناوا وان تابورین لشکری دا بدهان جرین لهنگو بدهان جرین پیشنگ جه خود ناوا وان قادن شورش دا ایدی دگرتنو و هیدی دست به آواکرنا پرگاله که خویا پاراستنه یا خواسر دکرن بله تماشاوانه هیجا دیسا دهمان روژه دا 25 سباتا 2013 هنجی و جاره جی تابورا شهید زوزان لباجار دیرکا حمکوه او جی جاره یکم دناوا دیروکا روژاوای کردستان و دیروکا گلمپریا خاصوریه دا تابوره که او سال باجار دیرکا حمکوه جی هاته دامازراندنه و تابوره جی ناوه شهید زوزان خاکر به گمان ابنا جی همو شهیدن پیشنگن همو او جنین پیشنگن ین کو وانا به خوینا جان خواه بینگه سازومانی ارتش کجن لاخا کردستان دانی بون ایدی پشراجی تماشاوانین هجا 8 ماه سیسیان و جارجی تابورا شهید عدالت او جی هاتبو آواکرنه ام بچن لباجار کوبانیه لوه درجی دیسا 24 ماه سیسیان سال 2013 هن او جی تابورا شهید دیجله لوه دره لوی باجاری جی که هر بینگه ها شورش روژاوای کردستان جوی باجاری و دست بیکر بو ایدی لوه دره جی جاره یکمین تابوره که خسر و تایبت بجنین لهنگ و بجنین پروفیسیونل باجار کوبانیه ده دامازراندن آنگو کلین دست بیکر شرط و مرجن او چند زحمت بون که جهر آلیاوا کمپلو لدیجی آخر روژاوای کردستان پیک دهاتن هینا جوان کلیان وان جنان تول دورو برن هفدو کمبونو و بوی آوایی هیمو بینگه پرگال خوپاراستنه لسر آخر شورش روژاوای کردستان دانینو بگمان ریل پیشیا گلک پلانو دکو و دولاپان گرتن بنیرن مگوته بو تماشاوان نیجا زوزان دست پیک 5 تابورین لشکری لپنج باجارین سرکین روژاوای کردستان هاتمون دامازراندن پشتی ویه که ایدی دما ویه که هاتبو کو ایدی پیوسته ارتشک جنان واره ساز کرن که همو جنو همو پیکاته بکاربن جه خود ناوا ویدا بگرن پشرا 4 نیسان سال 2013 هن جاره یکمین یکینین پاراستنا جنیه پجه او جی ایدی بوی آوائی کنفرانسا
خویا دامازجینر راگهاندن و ایدی به شێوەیەکی ئاشکەرە و ڕاستەڕاست وێ دەمێ ji cîhanê û ji raya giştî de tev hate ragihandin ku cara yekemîn di dîroka Rojavayê Kurdistan û Sûriyê de artêşeke taybet, artêşeke xweser ya bi jinên leheng bi navê yekîneyên parastina jin YPJ êdî damezrandina xwe radigihîne ango serpêhatiya damezrandina yekîneyên parastina jin YPJ ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê û di heman demê de ji destpêka şoreşa tevgera rizgarîxwaza gelê Kurd ve wisa dest pê dike ku ew jî dibe cara yekemîn ku jin cihê xwe di qadên leşkerî de bigirin û pêşengiyê ji şer û di heman demê de ji qonaxên girîng û dijwar û cuda cuda re pêşkêş bikin bi vî awayî bû destpêkê van şervanan xwe di van qonaxan de birêxistin kirin û wisa dest pê kirin heta ku gihîştin roja meya îrozozan. بله شخوا جنین YPJ an jî jinên Rojavayê Kurdistanê wek hevkarê Misirkev jî got piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê bi taybet jî piştî wê bi çend heyvantenê şoreşa Rojavayê Kurdistanê hate destpêkirin lê ew şoreşa han piştî wê êrîşên dijwar li dijî Kurdên Rojavayê Kurdistanê dihatin destpêkirin dihatin darxistin hem ji wan em bêjin çeteyên Cebhatül Nesra bû destpêkê piştre bûn çeteyên Daişê piştre ew çeteyên girêdayî dewleta Tirka dagirker vê dawiyê jî çeteyên girêdayî hikûmeta Demkî ya Sûriyayê her û her ev êrîş li dijî Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi taybet jî li dijî jinan pêktên em derbasî slayda xwe dudwa bibin. Em bibînin ka di slayta me ya duyem de jî dîsa em ê bala we bikêşin ser qonaxên girîngên têkoşîna YPJ. Şixwe li hengiyên YPJ ji wexta guhatiya damezrandin û tavankê liyan jî ew berxwedan û têkoşîneke bêhempa dide meşandin. Ji dema ku hat damezrandin ew êrîşên li dijî Rojavayê Kurdistanê pêk dihatin. Ku bi taybet em bêjin di sala 2014 de êrîşeke dijwar ji aliyê çeteyan ve li dijî bajarê Serêkaniyê pêk hat. Ew êrîşên han ji aliyê şervanên YPJ û YPG hatin têkbirin. Piştre em bêjin ew berxwedaniya dîrokiya ku li bajarê Kobanê hat destpêkirin û li wê derê ku tenê taxeke li bajarê Kobanê mabû ku wê bi giştî têkeve bin kontrola Daişê lê bi hêz û vîna şervanên YPJ û şervanên YPG û ew xort û keçên ciwan ê Kurd ew bajarê Kobanê bû efsaneyeke dîrokî û karî bû xweşbin destê çeteyên Daişê ê ku bi taybet piştgiriya xwe zêde ji dewleta Tirka dagirker distend karî bû wê bajarên han rizgar bike û careke din Kobaniyê ji bo xelkê wê vegerîne. Her em bêjin li bajarên din jî mîna bajarê Efrînê ku di sala 2018 de ji aliyê yekser dewleta Tirka dagirker ve êrîşeke dijwar li dijî Efrînê pêk hat. Ku li wê derê berxwedaniyeke bêhempa ji aliyê şervanên jin yên YPJ û şervanên YPG jî li wê derê berxwedaniyeke mezin pêk hat ew jî heta 58 rojan berxwedanî li wê derê hat meşandin. Li ji bilî wê jî em bêjin li bajarên Reqa, Tebqa û Dêra Zor bi taybet jî berî ku werin rizgarkirin dibin serweriya em bêjin dibin dagirkeriya çeteyên Daişê de bû ku bi taybet bajarê Reqayê weke em bêjin paytexta Daişê dihata naskirin lê bi vîn û hêza şervanên jin û şervanên YPG karî bûn ew terora Daişê li wê derê bi dawî bikin ku di dawiyê de li baxozê çeteyên Daişê hatin têkbirin. Piştî wê jî em bêjin êrîş berdewam li dijî bajarên Reqa, Tebqa û Dêra Zorê jî bi taybet piştî ku ev êrîşên ku 6 çileya 2026 li dijî Rojavayê Kurdistan û Bakur Rojhilatê Sûriye hate destpêkirin. Li wê derê jî careke din şervanên jin, şervanên YPJ, her wiha şervanên YPG jî û em bêjin Qesedê jî li wê derê berxwedanî kirin û di encamê de gelek ew şervanên han jî ji ber van êrîşan gihiştin asta şehadetê. Li wê derê jî em bêjin ji destpêka şoreşê wek me got taniha jî berdewam çalakiyên fedayî ji aliyê şervanên jin dihatin
لدارخستن بتایبەت ئەم بێژن بالێ بکشێنن سەر ئەو چالاکیە فەدایی ئاکۆ حەری بناو و دەنگ بوو د ساڵا 2014 de ji aliyê Arî Mîrkan ku li bajarê Kobanê çalakiyeke fedayî li dijî wan çeteyan pêkanî û hejmareke zêde ji wan çeteyan duê çalakiya fedayî de hatin kuştin. Belê li aliyekî din jî weko em me gocî çeteyên Daişê di cihê xwe herî dawî de êko Baxozê li ser destê şervanên jin yepejê hatin têkbirin û heta niha jî ew her dem jin hêzin taybet bi jinan şervanên jin kesayetên jin her tim ev çeteyên han dixwazin jinan têk bibin ji ber ku beriya niha li ser destê heman jinan hatin têkbirin. Xurtkirina xeta parastinê jî ji xwe heta niha jî ji bo parastina jinan û têkoşîna wan û azadiya wan heta van kêliyan jî şervanên jin yepejê ji bo jinan tevahî jinan hem jinên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hem tevahî jin ji hemû pêkhateyên Sûriyayê yepejê ew diruşmayê bû ku dixwazin parastina tevahî jina bikin û ji bo azadiya wan têkoşîneke bêdawî bimeşînin. Belê zozan te jî behsa çend xalên sereke û çend xalên girîng yên de sebaretî têkoşîna lehengane ya şervan û fermandarên ya pejê da kir û bêguman te gelek zanyariyên girîng pêşkêş kirin em ê derbasî slayteke din bibin. Bêguman dema ku em behsa şoreşê dikin, dema ku em behsa avakirina jiyaneke birûmet û jiyaneke serbilindane dikin, bêguman wê demê hetmen dê berdêlên giranbuha jî werin pêşkêşkirin. Ji destpêka şoreşê ve û heta niha zarok û fermandarên herî leheng û fermandarên herî zîrek yên axa Kurdistanê li ser vê axê ji bo ku em îro tev bikaribin bi serbilindî û di nava çand, di nava nastame û di nava kultûra xwe de bijîn, canê xwe feda kirin, giyanê xwe diyarî axa pîroz kirin û di heman demê de diyarî destkeftiyên şoreşê kirin. Bêguman van şervanan jî gelek ji wan jî di qonax û di heman demê de di şerên giran û cuda cuda da ji bo parastina nirx û destkeftiyên şoreşa Rojavayê Kurdistanê canê xwe feda kirine. Heta niha ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê û heta niha gelo bi giştî çend şervan û çend fermandarên yepejê gihiştine asla şehadetê em ê wê zanyariyê jî ji wara ragihînin bi giştî zêdetir a 1002 şehîdên yepejê hene. Ango zêdetirî 1002 şervan û fermandarên yekîneyên parastina jin ji bo ku îro em li ser vê axê bi serbilindî bijîn û ji bo ku em îro di nava wisa em bibêjin sîstemeke demokratîk da bijîn wan canê xwe feda kirin û ew têkoşîna xwe ji nifşekî derbasî nifşekî din bikin da ku ew jî ji aliyê xwe ve heta dawiyê wan destkeftiyan bi serkeftinên mayînde û serkeftinên bêhempa jî tacîdar bikin. Belê temaşavanên hêja niha çend şervan û çend fermandarên yekîneyên parastina jin ya pejê hene bêguman gelek nîqaşî li ser wê yekê tê pêşkêşkirin em ê di vê çarçoveyê de ji wara wê zanyariyê jî ragîrin li gorî zanyariyên ku me bi destxistine zêdetira 2000 şervan û di heman demê de fermandarên ya pejê niha li seranserî axa Rojavayê Kurdistanê di nava têkoşîn û di nava berxwedaniyeke bê hempa dane û heta niha jî di gelek qonax û di gelek qadên cuda cuda da bi pisporî û bi lehengiyeke bêhempa cihê xwe digirin. Ango eviya bi vî şêweyî bû weke ku we jî dîtî temaşavanên hêja bê bi çi şêweyî van şêrejin û di heman demê de van şervanên leheng di nava şert û mercên çawa da dest bi têkoşîna xwe kirin û bê îro ro gihiştine çi qonaxê û çi destkeftî bi dest xwe ve anîne û di heman demê de ji îro ro jî îcarê ev şervan ji bo avakirina Sûriyeke demokratîk û ji bo avakirina Sûriyeke pirreng jî ku bi rol û vîna jinan were damazrandinê ew jî
دوی چارچوبه دا تکوشین که به همپا د چارچوبه استراتژی و پلانسازی خدا پیشکش دکونو حتی نهاجی تکوشین وان بردوام دکه و ایرو روژی ام دیبینن لسرانسری جهانه جن خودی لیا پجه درد کون جن تف دبیجن جبرکو وان شروانان رومتا متوان پارات جلورا ام جی حتی داویه لپشتا وان شروانانن وکی کومه دسپیک دا جیگوتی کامپانیا یک جبو فرمی کرنا یکینین پاراستنا جنیه پجه دا ارتشا نویا سوریه دا هاتبو دسپیک کرن اما بحثا گیرنگی و کامپانیه بکنو بیکا چالاکی و کامپانیه بچه آوایی بریوا دچن و جکوبانه میوانه که مش کنگراستار بریز میسون کوار لگل مبه بله بریز میسون تو بخیر هاتی توش باجار کوبانیه لگل می سپاس کمش بو و در فتح ام لسر گیرنگی و کامپانیه و بچکی راوستنو و گلونها چالاکی و دکیجان راده دا در باست بنام دست که لسر گیرنگیا و کامپانیای و لسر چالاکین که و حتی انها پیک آنینه چنه و این جیر و شون و کهونه پیک بینن جبو فرمی کرنا یکینین پاراستنا جنیه پجه دا ارتشا نویا سوریه دا او چاوابن بریز میسون بله دم آواجی خوش به دم تبایی شبانی کنان من تماشات کن خوش به گلک سپاس لاوریز براستی نه درباره ام بی مجاره پیجدا وکی کنگرستار یا حریما افراد ام بینیا کوبانه نه حمله خود دست بگیریه چش عالی جبین چش عالی کمخبات چش عالی ام بین جبین برفرح جبین مرکزی لگندان نابچان لکومینانت دار خستن و ام بیشن هجماره که هری مزن جنان تبلید بن بله بله حتی نها گهشتیه چه استه بریز میسون گلک چالاکی هاتنه لدار خستن ام بیشن ون گهشتن آرمانجه خواه یان چاوایه دهندر وان چالاکی هان ده چه خستن بانگا و چیه بله دهندگی واد چالکیانا دا نیرینا جنان نیرین جن کوبانه نیرین گل گید به سلوگانا مثلا بین جن جیان آزادی یا جی ام بیجن یا بجه ناسنامه من یا بجه هبونامه یا بجه ام بیجن هری کو برخوادانیا خا لسرانسرین 1011 حتی روز می ایرو ام بین ناب برخوادانیا که ده گلک جن هاتم پاراستن گلک زاروک گلک آلان هاتم پاراستن ایکو خادیل به ناسنامه درکت خادیل هبونا جن و ما فیجن درکت یا بجه ام بیشت خطری هری مزن دنیای شکناند و مهرخال دیروکا خست و گود از همه و از کانم ولات خواب بپاریزم آخی خواب بپاریزم وکی جنس خواه جن بپاریزم جن بو یا بجه بون یکنین پارستنا جن بون مثلا دبردا ام بیشن دباد دمی داوی روج آبای ذاتن روج آبا برخوادانی جن به آزادی جن به تکوشین جن ها تریزگار کردن امینا که هری مزن بدن کوبانه مثلا کوبانه تنه تا دستی ما به برخوردانی جن خدوی دارید اثبات کرد مل کیلکی یه بجه به ناب نتوی را بین تحالف الدولی را کتا ناب تکوشینه و برخوردانی که بی همپار مشان و گهشت انجامه که هری مزن شی مهرا خوش دیروگه خست ام بیشن خطری ها هری مزن کل دنیا ها تشکیلاندن به رولا یا بجه به تکوشینا یا بجه به ناسنامه یا بجه نهاجی ام بیشن رقا ام بیم مینا که هری مزن رقا بو پایتخت چرتان بو کسی که خاطی دا ندید یا بجه اتشتاد خدا دید به برخوادانی و به ایرادا خواه و به سکنا خواه برخوادا گهشت حتی ام بیشن کلی هری داوی باهوز ام بیشن و ریزگار کرد لوی درجی مهر خال دیرو که خست ام بیشن و لوی درجی داخویانی خدا مثلا به آزادی خواه به ناسنامه خواه به هبونا خواه ام بیشن دسرانسری روجاوادا چل امبیجن عالی باشور شنگاله چل کوبانه چل هری مافراته چل جزیره امبیجن لوی داره برخوادانی خوابی همپار دام شاندن و خواه اثبات کرد مثلا نه تنه امبیجن برخوادانی خدا د عالی سیاسی داد عالی دیپلماسی داد عالی آبوری دا امبیجن د عالی جواکی دا هر داره خود خال پیش خست و مهر خوش دیرو که خست
بله برز میسون چقاسی نها بله چقاسی نها گرینگا کو یپجه جه خودنا و هزن پاراستن یا حکومت آدم کی ده بگیره بشتی افقا سالن شورشه و افقا خاکا هان جه دست گلک چتیان و داگر کرن رزگار کرد. بله نها ام بیشن نها حکومت سوری وکی جند هزا جند ناده قبول کرن مثلا نها نیرینا جنین ما مثلا جنین حریم نیرینا گل مثلا دبی ایکو ام پاراستن جنه ایکو مهرا قال بیروک خست و هزا جن اثبات کرد جنه لی اما نها دنین حکومت جن یبجه ناده قبول کرن و وکی مثلا استاتوی خود حکومت شامل تنه مثلا تنه یه بچه تمثیل ملت کرد ناگه ناو یه بچه دا هم جن سریان هنه هم خریستیان هنه هم عرب هنه هم کرد هنه همون توی حمیز دیگه همون توی جنی خدا دحوینه مثلا دوی داره دا مثلا همون جنین که ام دنیر سر مار پران سر داره همون جنین سوریه وکی یه بچه خورا ناس نمدینه یعنی یه بچه هشمندی بابک سالاری در باسی دایک سالاری دیگه جاردین قدو بره دیگه ادبردا هشمندی حکومت که بگهره جبو وجه حکومت نخوازه بتشته و بکه لی اما وکی هفگرتنا جن وکی نیرنا جن وکی ما في کنها او خوددن اثبات کرن مثلا حمیل هیزا جن هبونا جن دخواد دبینن و مثلا دبی جن یه پجی وکی سامبولا می یه پجی وکی ناسنامه می یه پجی وکی رومتا می مثلا جن د اصلا هری جور دا مثلا گهشنا اصلا هری جور بسایه مثلا بیم سایه یه پجی نها کو ام دبینن حال حاضر دا مثلا یه پجی لسرانسری تکوشینا 2011 حتی نها داجی جبو آرامی جبو آشوتی جبو نتوکی دولت بگهره نتوا دموکراتیک جبو هر کس جه خاطی دا بگیره جبو هر کس بچل نتوی بچل رنگی مثلا خب بده اثبات کرن و ما في همه جناجی جوار مسوگر بکه و جوار اثبات بکه بله وقتا کو یه پشه دخست یکمین جه خودنا و ارتشا سوریه ده بگیره بری کو سال و گرای وره او سردانا شامی کربو بهن رایدارین حکومت آدم کی را جویابو جوار هاتبو گوتن کو اوی و چیرو کهان انجی و مسئله هان و نقاش بکن و انجام الوان جبوار پار و بکن لی پشتی ویجی اوی کهان نهات قبول کرن حکومت نخواست کو هیزه که جن جبه جه خود ناوا هیزن پاراستنه یا حکومت آدم کی ده یا سوریه ده جه خود بگره بله چما اف حکومت هان ناخوازه هیزه که تایبت بجنان ده ناوا سوریه ده بی آوا کرن جبركو كو ايكون ها مثلا آشتي و آرامی جواكي كي نتو دولت درباسي نتو ديمقراطي دكي او يا جنة جبو واجي جن دمي كو جي خواستاتوي خود سوريا دا بگري و سوريا بتباهي بآرامی برنگي نمركزي و ريجيان كرن لا اما حكومت انها كو ام دنيرن حكومتك مركزية حكومتك طائفية ناخذ جن كو زاني كو جن وكي ام بي هيزا جن مانكو هيزا جن سیاسی داد آبوری داد دیپلماسی داد اثبات کرد و ام بیشن افتشتاشی پیشکشی دنیای گی کرد جبو ویجی هگر کو د سوریا د افتشت وری روشکاندن و همی تشت آرامی ببه و گشتین نتو ام بین چه خریستیان چه سریان چه آشور چه کرد چه عرب و همی انسان د جی خود هر کس جی خود با آرامی با آشوتی به جواکی که دموکرات هر بگیره لی اما به هشمندی بابک سالاری را او دولت به هشمندی بابک سالاری را کو ام بین نهاد دمی می نهاد کو وی رنگی دمشه جبو ویشی نخوازه یه پجی دستور خود سوری دا بگیره لی ام وکی جن وکی جنین به حریمه اما تاکوشینا خو ام حرتم بلند بکن و ام جبو یه پجی و جبو هیزا ما ناسنامه ما هبونا ما ام حرتم نیف قادام بنا و سلوگان ما جوی حرتم یه پجی ناسنامه ما و یه پجی رومتا ما بله گلکی سپاس بوده بریس سپاس کم گوته لکوبانی لگل مبوی بریز میسون کوار انداما کنگراستاج باجار کوبانی و لگل مبو و جی بله گلک سپاس با بشدار بوناده بله بوی آوایی بود تماشاوانین هیجا او جی پیام کنگراستار و که کو جدیدی کنگراستار و پیام پشراستو تکزی تکو حتی داویه او تکوشینا خواهش بونا ناسکرنا ستاتویا یکینین پاراستنا جنیا پجه بردوام بکن او جی پیام که زلالو و
دیار بوو بێ bi çi awayî jinên ku li ser axa şoreşa Rojavayê Kurdistanê dijîn bi çi şêweyî xwedî li yekîneyên parastina jin ya pejê derdikevin belê temaşevanên hêja niha jî dosyeke me li gel fermandarekê yekîneyên parastina jin heye em bibînin ka ew çi dibêjin û ji îro şûnva wê stratejiya yekîneyên parastina jin çi be em li fermandar Penaber Efrîn guhdar bikin ka ew çi peyaman dibêje. Ez niha li gel yek ji damezjînerên YPJ fermandara yekîneyên parastina jin YPJ heval Penaber Efrînin bi xwe keça Çiyayê Kurmên ji Efrînê ye. Silav li te bin heval Penaber, spas dikim ji bo vê derfetê. Eger ez ne şaş bim, tu jî ji te ji sala 2011 ve te cihê xwe di nava refên xwe parastinê da girt. Piştra sala 2013 dema ku YPJ îdî bi fermî artêşbûna xwe ragihand te jî wê demê mînan hate ev çek û rextên xwe hilgirtin û te berê xwe da nava refên YPJyê. Wê demê bi çi armancê te berê xwe da nava refên yekîneyên parastina jin YPJ û ji bo çi te ev çek û rext rakir? Çi hedefa te jê bû? Destpêkê em jî bi xêr hatin awe dikin. Niha wekî hûn jî dizanin û herkes jî dizane niha sîstemekî yan de jî civakekî ku me tede jiyan dikir cihekî wekî Sûriyeyê tam dibe ku em bajarê Efrînê me jiyan dikir ama dîsa dibin sîstemî û da jî destwerdana Sûriyê de desthilatdariya Sûriyê de bû. Sîstemê ku dihat wê demê dihat meşandin bi taybet li ser jin û li ser mafê jin, li ser parastina jin sîstemekî pir zirav û pir sinsî bû wekî ku em bêjin. Yani sîstemekî wisa bû kî jin ji wekî xwebûnê ji xwebûnê xwe derdixist bi heykelekî an jî bi biçimekî dîtir bi şeklekî dîtir pêşkêşî civakê dikir. Em jî di wê civakekî wisa mezin bûn. Piştî bi çirûskên şûreşê de ku Rojavayê Kurdistanê dest pê kir gelek tiştên wisa kî em bandor kirin kê mirov bêje işte em melkur jiyan dikirin cî em çawa jiyan dikirin em sîstemekî wisa de çawa jiyan dikin. Gerek em jî bikaribin wekî jin hebûnê xwe biparêzin yan de ji wekî jin em bikaribin xwe biparêzin. Li hemberî her êrişên ku ji derve de jî were ji hindir de jî were. Ji bo wê bi fikr û felsefê rêber a ku yê ku bi şûreşa Rojava re dest pê kir û berî ku dest pê bike wekî xalekî xweparastinê ji bo jin balê me jî gelek kişand û wek xalên xweparastinê teşwîqê me de jî meraqê me jî li ser hebû. Li ser wê esasê derbasî nava hêzin xweparastinê bû. Hêzin xweparastinê wekî li ser esasê hinek navan wisa hatin birêxistin kirin. Piştî wê di 2013 de niha hêzekî demê ku bingehekî wî hebe bi taybet li ser îdeolojiya seroketiyê ku dibêje li ser netewekî demokratîk li ser azadiya jin li ser parastina civakekî mecbûra artêşekî wê hebe kî bikaribe rastî jî ji bo civakekî parastin bike. Bi avakirina YPJ tevlîbûnê me ji bo wekî hêzekî YPJ tevlîbûnê me jî di nava hêzên YPJ de çêbû. Nihayê hêza YPJ wekî parastinê de jî çima pêwîstiye bi parastinê dît an jî çima pêwîstiyekî pê hate dîtin kî wekî YPJ xwe bîne. Dibe di dunyayê de YPJ wekî mînakekê be ya de jî wekî mîsalekê be kî niha di artêşên dunyayê de dibe jin hebin û gelek dewleta de hinek saziya de jin hene. Lêkê min. Lêkê min ama wekî jinên ku em dibêjin gerek hebin nînin. Jinê ku em dibêjin an jî jinê ku seroketî dibêje gerek hebe jinekî ku bi fikrê xwe be bi îradeyê xwe be bi hebûnê xwe be bi xwebûnê xwe be jinekî bi vê awahî seroketî dibêje û jinekî bi vê awahî pêwîstiyê pê heye kî civakekî ber ve azadiyê bibe. Ê me jî li ser vê esasî tevlîbûnê me çêbû û YPJ herî zêde ji ser vê esasê mazin bû. Heman demê berxwedaniyên ku di nav de derketin mirov dibîne mesela jinên cîhanê an de jî jinên nav artêşên dîtir de mirov lê meyze bike û jinên di nava me YPJ de wekî me em YPJ dil me meyze bike ferqekî pir mazin heye. Yani jinekî ku bikare bi mêjiyê xwe xebrêva bibe cudaye jinekî bikare bi mêjiyê sîstemê an jî bi mêjiyê ku em dibêjin bavek salarî bi mêjiyê dewletê xebrêva bibe cudaye. Ji bo wê YPJ wekî hêzekî parastinê rastî jî pêwîst bû. Serok dibêje civakekî kî dixwaze azad bibe an jî xwe bigîne azadiyê gerek di wê civakê de jin azad bibe. Jin bikaribe rola pêşengtiyê bilêze. Êva noqtana hemî demê mirov bîne gel hevdû mirov dibîne rastî jî ji bo em bikaribin Sûriyekî azad bikin
gerek emlivi dere vaki heza ye peje daha zıdadır xabataki berferahtir bidin meşandın kem bikaribin habuna hey parastını öy bikin و berferahtir bikin. و داعش کو چوگین جهان تبج بر و یکی دشکستن و او داعش تیک بر دور دا رولا شروان و فرماندار نیکینین پاراستنا جن یا دشر لدجی داعش دا رول و رسته که چاوا و هل گرتو بو سر ملی خواه بله نه داعش وکی هرکس زنه هزا کی کو بذهنیتکی به ناو اسلام هات بو آواکران به ناو جهاد هات بو آواکران دخواستم بر داعش گوهرتنه کی گشتی در رجلات ناوی نه همان دمه جهان دجی چه بکن اما دزان مثلا دشار کوبانی دا ایریشین کل سر کوبانی هاتن چه کرن همان دمه دا حملین کو پشت دست بکرن کو من بش طبقه رقه حیا در زوری هاتن دست بکرن یه سرکه کو کاربه لسر یکو سرکه بکاربو هزا داعش تک ببه یک جی هزا یه پهجه بو همان دمه دا ایریشن داعش یکو لسر شنگاله هاتن چه کرن رزگار کرن جنن ایزدی هاتن چه کرن اف همه به هزا یه پهجه بو مثلا هزا یه پهجه ام بیجن مثلا یه پهجه وکی هزا خوشکور دیگره و لسر کدره لسر کیجن اساسی بردامی خواهی خداویجه هزا کو یه پهجه دیگره یک ام بیجن یه سرکه فلسفه سروک آپویه مثلا هون ها ام بیجن یه پجیج ده 1013 ده آنجی وکی هزن خواب پرستن دست بکن حیا پجیهات و حیا رجا گشته ایروگر ام موسا تنه بلی میزه بکن آنجی به پنجره ده تنه لی میزه بکن ام بچک تنگ بفکرن تکوشینه که 5 سالی هیا جنین کوبری و 5 سالی تکوشین کردن ده است قهرمانتی ده است فداکارتی ده است فدایتی ده شر کردن و گهاندن شهادتی که ام ایرو وکیه پجم دکارن آنها لور بسکنن و لسر تکوشینه یه پجی باخون. بله جلتی باشه حوال پنابر اف تام 16 سال بونه تا اف چک و رخت ده وسا را کرنه و ت پاراستن دبر نرخین جنان داد دبر دسکفتی جنان داد کی نها وقت تجد زانی حکومت دمکیه سوریه چه دبیجه و یکی دبیجه بلا یکینین پاراستنا جن یا پجی خوا فسخ بکه و چکی خداینه وکی پولیس سیویل جه خدناوا وزارت کار نافخوی سوریه دا بگیرن اوه داخواز حکومت دمکیه سوریه هون وکی یکینین پاراستنا جن یا پجی لهمبری اوین نزیکاتی حکومت دمکی چه دبیجن هونه چک و رختین خداینن خوا فسخ بکن و که پولیس سیویل جه خدناوا وزارت کار نافخوی سوریه دا بگیرن نه گلک فرماندار ما حوالن ما دیتر حوالن ما فرمانداری حوالن ما دیتر داخویانی داند درباره و مجارده مثلا یه پجه هزکی ما دست بگه داشت هزکی کو همش خار رابویا چه بویا نینه و همه وقت دل خو خواستی رابویا هزکی خو آوا کریجی نینه یه پجه لسر میراث خوین شهید هاتیه آوا کرن یه پجه به هزن آنجی به فداین وکی آرینان وکی دستینایان وکی اوستایان وکی سترکان حیا رجایی رو هات و تکوشین دکن جبوی چکدانین آنجی فسخ کرنا یه پجه یعنی نه حکومت دمکی بخوازه اف کیجی بخوازه نابه ارتشکی آندجی هزکی وکی یه پجه کو بخاب خارا کریه یعنی بنده کسی که نما هزکی دیتر ورا و رابکه و پیش بخواندج و بگینه و آسته که بزانه به و کی جنگرک پاراستنه خابکه در وای سروکتی کسی که هزکی دیتر جی نبود دسته که و هز بگیجنه روزه ایرو جبوی مسئله چکدانینه آندجی مسئله خفاس کنه که پلیس که تمام اوجی هزکی لشکرین اوجی کددن اوجی وستاندنه که وایش بی پاراستنه جواکه هر روز شیارن پاراستن دکن اما یه پجه مسیونه کی وی هست استاتوی کی وی هست یعنی اوت یه پجه تکوشین هر تن بلند بکه کی بکار به وست استاتوی بپارزه او استاتویش بده قبول کرن ام بنده نین کی یکی ما قبول بکه نه ام بیجنشت بلکه حکومت دم کید بجام یه پجه قبول نکن اما مل دیتر میزه بکن تنی وکی یه پجه نه وکی یه پجه قبول نکه حکومت دم کی جن وکی هز قبول نکه جن وکی اراده قبول نکه جن وک هبون قبول نکه اقدام حکومت کی وساده
تشتكي وها هبا اجي وكي جنكي كونها دنافا هزن باراستنا دا جهد جرم از تشاوا تشتكي وساش خرا قبول بكم جبر يعني نا هذا عسكري مثلا عسكري وان مدني انجي سيفيل تدانينا او دخوازه اراده هي كود سوريا دا انجي دروجاوي كردستان دا جندايا بيش و اراده بن بك ما قلتش تا بفكر جهادي هاتنا بفكر اسلامي هاتنا بفكر اسلام شاش هاتنا دخوازن هناك تشتا ضايت ما بكن جبويا يا باجي تجاري تشك دتينا ويا باجي تجاري مجارة كي وصاجي هالناف جيرا مجارة نصا يدجي كاتنا نقاش دا كاتنا أول كده تاكوشينا ما حيار رجع إيرو هبو وأواج فيرو بيتا خور ترببه جبوي أفكرنا سوريا كي ديمقراطيك هذا يا باجي أنجي هذا جنبه سوريا كي ديمقراط أفانابه ساروك جفيد بيجا أم جمهورية كي سوري جمهورية كعربي سوري نابجن جبر جمهورية كجاجي كومارة كي كو أمبيجن كومارة كعربي سوري أمبيجن تاني يك نتاو دقرا نافخا إنا فلسفة سروكتي أفا يعني نتاو ديمقراطيكا براتيا قالنا أزاديا جنا إجر أمجي وكي جن في مليدا لما يزابكن أو إنا راس ببجبوي جبوي أم بكاربن ستاتوي هي بباريس وستاتوي هي برايا قشتي بدن قبول كرن بشتي تكبرنا داعش ستاتوي يا باجي دنافا قشتي داجي هاتا ناسكرن اما كي فرمينا هاتا قبول كرن تاكوشينا هي انا حملين يا باجي كونها حمله داس بكرنا كيش تجبوي قبول كرنا ستاتوي يا باجي دنافا ارتشا سوري ده امجي تبلوي حمله دبن او اصل تاكوشينا مايكو حيار وجا ايرو ماكريه امد هازي ده تربلن بكن پیام واجبو وان جنان چیه اوین کو دست به کمپانیه که کنج بو پشتوانیا یکینن پاراستنا جن یا پجه و هون به چه آوای به چه چاوی لگیرنگی او کمپانیه دخوینن و لاصرار وان جنان مثلا از وی بیجم نه چما کمپانیا دست بکر انجی او کومن کوسا کمپانیا پجه دست بکرن جبر ایدی هر کس د فرقه ده د روشه هيدا انجي د سردمه هيدا جنكي به هذا باراستنه او نكر بد د جهان هيدا رول بليزه انجي د جهان هيدا باراستنه خبك ام د بينن كي ان هذا رجلات نافين د جود الدنيا دجي ايريشن كول سرجن تنكرن هزن دوله هزن درفه ديكو ايريشن دكن همان دمه مدرنته قبطاليزم يكو بحمو ربازن دخزه سرلدان بك كي بكار بجنا هي بن بخ اف هوالنجن انا او جنن كو كومبانيا داس بيكرنا كاتنا فرقه وده كي افيا باجي جبويوان او بهزه كي باراستنه او جبويوان هبون ونبونك ام جي وكي هزن يا باجي بيشكري ددن ام جد بيجن قال ما هبه ام هنا جنن جهان البشتا ما بن انجي جنن جهان بمربن ام هنا جنن كرد بمربن ام هنا جنن عرب بمربن ام هنا جنن حمينا توا بمربن ام هنا يعني ام بقال خاهنا ام بهذا خي جني كل دردوري ما هنا ام بهبونا وان دبن هبون جبويا جي ام جي دبيجن مثلا حملين كوداس بيكرنا ام جواكي هزن لشكري د تاكوشينا خي ازاديه د نافا ارتشا سوري د تشج دست مورا جهاز مزيدات رقم تاكوشين بكن كي ام بقاربن حملين كوان داس بيكري ام جوان داس برای تماشاوان هجاش خو افجی نرینا فرماندار که یپجی بو فرماندار پنابر عفرین کو اوجی تکزدکه کویتی کوشینا خو حیا کلیا داوی بردوام بکن او حتی بیک انینا دخوازین خو کو جهورو خو دناوا ارتشا سوریه د بگرن او هر دم دناوا تی کوشینه دبن هر وها بانگ لحمو جنان کر چه جنن کرد جنن سوریه و جنن جهانه کو اوجی پشتگیریه بدن و کمپانیا پشتگیریه یپجی داکو یپجی بگه داخوازن خو و مافین خوی سرکه بله ام بحثا کمپانیا دتن تماشاوان هجا به گمان گلک چالاکین جور به جورو و چالاکین دولمن جهاتن اساس کرن اما چند دیمن انجی بینن سر اکران نوا درباره او چالاکین گوشبو پشتوانیا یا پژه هاتن الدارخصن سرانسری روجاوای کردستان ببینن هوجی دوان دیمن دا دیبینن وان جنان وان جنین کل سر آخر روجاوای کردستان دیجین تف به هفدورا سمبولو دهمان دمدا بایراخین یا پژه راکرن و بوی آوایی سلوگان خو دهمان دمدا وان دروش مین خوینج بو پشتگیری کرنا یا پژه برزتین اوجی وینین شهیدین لهنگو شهیدین پیشنگو فرماندارو شروان نمرو زندیین
یه پژینه بوی آواییه یا راست لسرانسری آخر روژاوی کردستانه لحد 4 پارچه کردستان و لچار هیل جیهانه جی بوی آوایی چالاکی میتینگ مشو کمخابات جدا جدا و گرسیج بونا پشتگیری کرنا یه پژیتنه انجامدان یا راست چالاکی گلکی گرسیینه و گلکی به هیبتن وکی کنجی دیبنین جنینج همو پیکاتین جواکی لهبدو جویان افجیل باجار کوبانه اوجی بوی آوائی جن خودی لیه پژه درد کبن و پشتوانی خواهیش بوی پژه پشت راست کن زوزن دیمنین جدا و دولمندن ایرو کو لسرانسری آخر روژاوی کردستان برز بن و دیمنین اوسا جوان درد کبن هوله جدما کو اف کمپانیای هنهاتیه دست بگیرن و تاوان که لیانجی ام دکارن بیجن روژانه چالاکیش با پشتگیری ای پژتین دارخستن لحمو باجارین روژاوی کردستانه به جورین به چالاکیین جور به جور به مشان به پانیلان به امبیجن داخویانیان او پشتگیری خواج بوی پژه نشان دادن و همو جنان تکز دکن کو او هر دم لپشتای پژه بن حتی کو بگهجن مافو داخوازن خو چالاکی جی هینا بردوام دکن و پلانه کو بردوام بکن حتی کو جه خود نوا حکومت آدم کیده بگره و به هزک سرکه وکایه پژه هزک جن جه خو دنوا حکومت آدم کیده او ویجی خو بگره بله یا راست جلک کنسرتن دولمند و کنسرتن زنگین جیتن اساس کردن بوی آوایه چالاکی به گلک شواز و گلک ریباز و دهمان دمه دا گلک شکل جدا جدا جی بردوام دکی او جی یک جوان کم خباتانه کجبو یا پژه هاتبون ساس کردن به وی آوایه تماشاوان هیجا انگو اف دیمن نوس هاجی اف چالاکی نوس هاجی اف جی به تنها سری خود گلک پیام دیرینگو گلک پیام دیروکی نشان داده کو همو جن حتی داویه دبیجن امل پشتا برخدان و اصرارا یا پژبن به وی آوای بو ام جهدی دیگه جن داویه و برنامه خویا تایبت سپاس گلمه تماشا کرد هر سرفراز و سرکفتی بیجین خاطره و